Dobro veče, gledate CG Sport uživo na drugom programu. Crnogorski klubovi osvojili su 2 evropska trofeje u 2010. Vaterpolistima Katara, pobjednicima Len Kupa, pridružile su se rukometašice budućnosti trećim trijumfom u Kupu kupova. Veliki uspjeh ostvario je Primorac drugi put zaredom. Kotorani su igrali u finalu Evrolige. Ovoga puta proreko je bio bolji. 2 kola prije kraja prvenstva fudbaleri Rudara obezbijedili su titulu, prvu u klupskoj istoriji, a u srijedu će pokušati da ponovo pobjede budućnost i osvoje duplu krunu. Dvominutnim klipom koji je pripremio Đorđe Đukanović najavit ćemo centralnu temu emisije. A centralna tema CG Sporta je rukomet, jer su rukometašice budućnosti treći put osvojile Kup kupova, prvi put pred svojim navijačima. Ovo je inače 4. trofej za najbolji ženski rukometni klub u Crnoj Gori, ali na širim prostorima. Na početku emisije vidjeli ste i čuli naše gošće, rukometašice Jovanku Radičević i Katarinu Bulatović, a sa nama je večeras i trener Dragan Adžić. Dobro večer, dobrodošli. Da vas prvo čujemo kako je to u ulozi voditelja, kako ste prevazišli ovo. Dobro večer, bolje vas našli. Pa dobro, mogu reći, lijepo je. Dobro je. Kad se ovako, malo je trema, ali okej. Možda nakon završetka karijere? Ne. Okrenut ću se drugim stvarima nakon završetka karijere, ali zanimljivo je. Kaća? Kolega, mislim da to pitanje ne treba postaviti. Vi ste se oprobali i kao stručni konsultant, sada i kao voditelj. Da, svidjelo mi se jako. Gospodine Adžiću, dobro večer, dobrodošli. Preuzeli ste ekipu u Kupu kupova i doveli do finala, osvojili finale. Vaša ekipa u posljednja 4 meča zabilježila je pobjede. U finalu 2 puta savladali ste tim koji će naredne sezone igrati u Ligi šampiona. Pa, drago mi je prije svega da vam se zahvalim na pozivu i na čestitkama, ali drago mi je naravno da smo pobjedili 5 zadnjih utakmica od 100 hamara kući i da su djevojke pokazale da vrijede i da ono izdanje koje je bilo u Ligi šampiona nije njihovo pravo izdanje. To je posebno mi drago, ja sam vjerovao u njih i tada kad smo slabo igrali, a ove utakmice koje su došle posle toga su pokazale da ova ekipa ima i potencijal i da imaju i kvaliteti i kad dobro rade i kad žele nešto, onda mogu i da ostvare. Katarina, sinoć je bio zaista prekrasan ambijent, ili ovo bio najbolji ambijent u kojem ste igrali u karijeri? Pa sigurno da jeste. Sinoć je stvarno bilo fenomenalno. Znači, evo, komentarisali smo pre emisije bez jednog papirića, stvarno varvari šta su radili,
sve koreografije i sve što su spremili stvarno bilo fenomenalno i svi ljudi koji su došli i na kraju podržali sve to što su oni organizovali. Za vas drugi trofej, osvojili ste Ligu šampiona sa Slagersom, sada kup kupova, još vam fali kup Europske rukometne federacije. Ovaj challenge kup vam i ne treba. Ne. Više bih stvarno volila da osvojim ponovo Ligu šampiona ili možda neki čak drugi trofej, ali stvarno taj challenge kup, eto, ne bih baš bila srećna da ga imam. Za Jovanku ovo je drugi trofej u kupu kupova, vi ste bili dio tima uz još 3 igračice i 2006. kada je rival bio Đer, ali tada ste titulu morali da osvojite dobrom igrom u gostima u Mađarskoj. Ana Đokić je bila tada u suprotnom taboru. Jeste, meni je ovo druga medalja što se tiče pobjednika kupova, ali nekako ova mi je mnogo draža i više mi je pri srcu, bez obzira što sam isto bila akter 2006. u Đeru, ali nekako pred svojom publikom je to drugačije kad se osvaja pehar i medalja, tako da mi je ova nekako više pri srcu, jer stvarno u fenomenalnoj Morači kao što je sinoć bilo, znači sad sam stvarno presrećna i puno mi je srce, onako mogu da kažem da mi se ostvario još jedan san koji sam priželjkivala, nažalost kad smo ispali iz daljeg takmičenja Lige šampiona.